na nginga mai sa moa i le tūlanga o le pueina e le tangata o le ata o le si inga ngase ngase a le fionga le lipan mia. Ia, nga saulo ilunga lea ka upu makala ma le tele a na lau manuia e le ilopo o se spai al pule o le Malae Vaalele. Ia po le pule fo i o le Malae Vaalele. A le lea la ofisiri sa watu. E te sila fia oina pueina lea ta lea ai fa mata o sesi fo yo le tau ofisa po sesi fa inga luenga sesi o lau fa nau tatu atu nau na lau tele sesi o lau fa nau fa inga luenga em fe ona fa manino le vanga le Tautai siata ya fia fa soa ma fa manino fo ele ngata fo le wale no fo mana lama le atu no ya ele po Malae le ni vai taimi le masau o le technology o tofu tangata ia ma le telefoni fia vea e ma mea whapena ua uma ona whaile sui ngā pulenga Malae Vaalele le tu ma whaamoni ai o se tasi a o lau whanau ua na pue ai le tamari le ata ia ma whailanga story pi o le ata la le na share e tangata ia ua uma foi launa whaamala malama ma tue whaamanatu i o watali ile. Ona o le VIP po le nofoanga le na tu watu ai le fionga le pale mia. Ua ta ua ila lo le security restricted area. Lo knowing, e iai ona tu la fono e tau ona whaamamalu ma kaumplai e tangata e o mai tono le VIP. Ia peita, ia ua ngalo le atali. Ia male mea le i tātou o le mo le whapea e mawhaina o whapea tua fia mata mō fuise o atali whapea breaking news o na ia mua a ve i lunga le ati ia e leilo e iei pakatua o mea whapea e wa umalana whaile si o suenga ma admiti le atali lea ia ma ave i foi le disciplinary actions ale officer ia ma toe pou e foi lona sa i le lumanai ia ua nei toe tupu mea whapea Melenganga whaalwana. Ma lo Faafetai o le ua e sau noa lono winga o lunga i le posta le uso lea po le tagalau tama whainga luenga lea lena obtain mai le observer whawhena o le observer na la tō maua i le vaenga lea matulanga whamole e vile waipe o la tō lea lena au mai i lunga whawhena o le observer Ia o te makaulia a whaisa o story o ke le maramlama tele pa I know e mawhainga share e mawhainga share tangata pe awha pe access le public lau account. E pe o I lea na mafuana maua mai e newspaper lea, le ata lea, malenganga whaaloalo. Malo, Faafetai.